Mema wakwaba deba GCN page so medin ede adwoa search. Mesrel subscribe to my channel. Fausa mi abe on so. Ubenya notification and some ekoso wa bia ubenya bi etie anase ubenya bi ahwe. Ideas man eye Ghana ni body share otia brochi. Or your blogger ewo Facebook. Na wakika na dwen ede atre na nama Mark Brown anya asem keto akra. Wakika na dwen de atre na nama pa bia asu ni kun kra so anya asem keto. Na ni na ni se na nama epe no asem ko bisa Monaguchi ewo ni program hosti ewo YouTube so United Showbiz se Monaco school we he na Mona so wantumi answer question ni ye ototo papa so na ni Ghana full show no mo se Mona unko law school bia na ya ho se be bebre o Ghana hanu na de ade a na ideas man e chese wona nama how dare you so do be kwatena program so e de ne ho fel how dare you wo ye hwana na ukun no kura wa ware ne kura no chese ukun no onye marriage material on tinafie onye be ma chese o mo ware no yes sika de owo bi o ma na wanije but oyo be nyo be ma ese wo ware no da no Mesbel ko grantee interview ko ka se ukun wo ware na Ghana fo so ni mu ya no yampa no kwara se na Mesbel e kan no because ukun no enya de o tinafie wo pa ne che wansa no wa tinafie na Maxwell no kra no ono so ja wa wani bugu ebegu ase no because nkofo atwa wo hie nyina atwen se Maxwell ebeja wo wonsem bebre enti no aya me chese me nyo ho se wo na wo yoga me nyo ho se wo yoga wo Ghana hanum na de ade onyo bia enti next time me for bi nkotena program so endi na tem endi ne ho fel na yenti ensem a ideas man e de etudwa udi agura nsem a ebe yegu ono me na me ka kire siafo akwatena wo de obi akwatena wo no say kan ba bia wo ko school kan ba bia wo ko school na o ko no way girl no so yes smart because we presenter or change topic no na A+ o sa fa ofo say da bi o nyane na ye busa wo de kan ba bia just mapana ne sem ko gu nanim ase o woni ngwase amaje onyansani bia o tiga na bia ni hono ma obefolo mu nkwase ade na mukodi ye no ene sa o show na wo ye ne sa ujimi sini na mutwa na kuma wood na jimi nkoa ne nkwase ade ne ade no masa ene de o man no sebi entina mu sini ne nkwase ade entina agu no ene nka ba bia nipa nyini bedu ye wo de sa mu kuma wood sini ni kra so ayim na wo hwa wo to as tuwei brade nyankopɔ wei guge ye ni mase ya ba guge ye ni mase wona na ma ne ge hwa ne ko school oni ge we hwa ne ko school ge we uwie Jesus na wote bokanche kumase bokanche wona na wote obi anim wote ase ekwan a odi ayi fa so cha me kwa me fa so wo ya han se de wo ye ahantan osini mu no wo de nde ye saa na wote wo ye chi ma na chinchina me wale skani chinchina me yi ni bi kanya sa ka won ka wo ne aware nkeni kwa sa obre ho ocha me kwa me uja ocha me kwa me kodi wo hene ne chi no ekosi wu sai eno ocha me kwa me na aware awo ne makama fe na woni abre nyame ne tua wo ka nyame ne tua wo ka na wo nyame ne hu mobɔ ene se bi asofo bi mpaebɔ ene ma wo nya eba ne bi anya kunu nti wo kunu na se waware no be ma no onye marriage material guy na waware no ono empower one on pefie tena on life to say kwam A+ se bi sika de owo bi but in life no ono ye kohwini on pefie tena oye miempie nkwa ha ne bi nti wo na apesa wo fight ya chi akwa no se ho se ikunu ene nipa bi de mpaebɔ ta wati ase de be ya wo akwa ne jawa wonim se de be sie gu as because nipa atwa ho ahia nyina asem no mo pew Mesbel be ka se ukunu wa date ni da onye be ma papa bia o man ni nyina sori gensi o de se Mesbel what I say Mesbel be ka se twia be ma we na wa ko ware no mode tia
Okay. Ocha na mama grab Miss Bebeka say ukunu no dating da Ghana fo nyina sorry tia no nti nka wo ba besia kra de nke ni kwasa wo de ge we kwetena wo page wo na mo yade na wo de ye no enye fine na me tia say ya me ye show se me ya ware sem ame frefre nkofo se mo mra na bia topic bi mo meboa me na ye nyina ye nhyɛ adwene na mo ba na ye ka ale no bi be ma bi ntimi ma akoma ale no bi ntimi ntua school fees enipa no ba ye no so ko university so anko school so ye dey e ho no e family program no ho bai a me wie me program na wo se me ka kire ne say e fa ba bia ko school tudwa na wo certificate nso a show na nkofo se de be ye nkofo be hu se ko mo te Ghana ho na mo di school ene ebo o man ne bra no ntim panimfo ni nyina bu mu nkwasiafo because mo nko school what I say what's Ghana one go school to come do Germany no go school be sifie the one go school be sifie what Ghana ho Jimina ma valo school for 19 one say o man no panimfo no e use o man because sabi ya Jimini ye go o man nim utukwa na hu say yes say school no ya hia ne say fakoto ne fabra hia ya fakoto ne fabra what I say ye kwasi asem na ekoso no da bia monyina dui adamfo be na sesa motimi fa ma ne broso bi what I say da bia monyina dui adamfo ayonkofa be ya na betimi akoso won A+ ntam ayonkofa be ya na betimi akoso a obetimi ado obi a chen obi ai wose be bia dunu de wose me go obi anim aso Collins Nana ejebe hwan ubisa me sa question ni bi ma ubisa me sa question ni bi ma ho ode mo nam social media no so na mo peni pa hwe ase me obi anim go ase ento credit mu me fon so aha siasa ma kwa mi ankasa mi sister Panyini ni kunu oye adwuma obanga ma odu bant manaka se open manager akwala akra do bako refi odu